Assalamualaikum. Mari kita hayati 3 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tempat tujuan ibadah yang paling utama. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nombor 1115, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menempuh perjalanan jauh kecuali untuk mengunjungi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Rasulullah iaitu Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa." Dalam hadis lain, riwayat Ibnu Majah nombor 1396, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100,000 salat di masjid lain." Dan hadis Hasan dalam riwayat Ahmad nombor 21313, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat di masjidku ini lebih utama daripada 4 salat di Masjid Al-Aqsa, dan sungguh Masjid Al-Aqsa adalah tempat solat yang sangat baik." Kesimpulannya, salat di Masjidil Haram bernilai 100,000 kali ganda, di Masjid Nabawi 1000 kali ganda, dan di Masjid Al-Aqsa 250 kali ganda pahalanya. Semoga kita terdorong untuk mencintai perjalanan ibadah ke 3 masjid utama ini dan meraih keberkatan yang Allah janjikan.